Bwana Barinda, mwarashweho n'ingabo za leta izo zari ziri muri uyu mujyi wa Walikale cyangwa mwari nazo ntazari zihari zari zawuvuye mu bundi mwari mwumvikanye ko muwusigiraho cyangwa mwagombaga kuvamo ingabo za leta zikawusubiramo? Colonel Nzenze twabonye wamusembura muri ubwo butumire bw'ibiganiro. Ubwo habaga iyo mirwano mwongeye mwisubiza Walikale cyangwa ntabwo leta yaboroheye kuyisubiramo? Bari yase bariho aho. Mubanye mute n'ingabo z'u Burundi ziri muri ibi bice bya Uvira? Turahanganye ku rugamba. Hari amakuru yakomeje kumvikana biravuga ko mu biganiro ku cyemezo mwari mwafashe cyo kuva Walikale harama barimo kuvuga ngo isaha yare yose mushobora kuva no muri Goma na Bukavu ngo mu cyemezo gishobora kuba cyarafashwe mu kuva muri iyo migi n'ibyo birimo. Ibyo bihano byafashwe n'umuryango w'abanyaburaya byabaye nk'agashinyaguro. Umuhuza sinzi niba yigeze abamenyesha nk'uwari wabatumiye. Uyu munsi hagaragaye itangazo rivuga ko avuye mu biganiro nyuma yaho abatumyeho ntimuze. Nkuko nari nkubwiye afite akazi kenshi. Ibiganiro bya Rwanda kuri mwebwe rero mu bifata nkaho nta bihari. Bo ingabo za SADC zirahari, abaguye ku rugamba bo baratashye bagiye gushingurwa iwabo. Ubu ingabo zihagaze nizo zigiye gutaha. Bivuze rero ko icyemezo mwari mwafashe cyo gusubira inyuma muva Walikale kivuyeho nkuko mwari mwabivuze mu ngingo yanyu ya 4. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwe igituma ibisagara guma bifatwa kandi no Burundi buri. Bavuze rero Burundi barafasha FDL no kugira ngo bambike ibaro Burundi. Niyo abayakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Mu kiganiro na BBC President Evariste Ndayishimiye aratanga umuco ku ngabo Burundi bwarungitse muri Kongo kubivuga ko bukorana n'umuhari FDLR no ku mubano mubi urangwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo. Kongo niyo yobazwa kubera ikibago bafata ibisagara. Uburundi numufasha, umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara guma bifatwa kandi no Burundi buri. Burundi ega ntihagiye Burundi twarungitse inteko mbere muri Kongo niho hariyo bakeyi kuba dufise muri Somalia mugabo twari twamadushikiye yanzira twari dufise yuko muri Kongo hazoba amahoro habaye ibiganiro. U Rwanda rwabagiriza neza rutari imunwa yuko mukorana na FDLR umuhari bavuga yuko wasize ukoze ihonya bwoko mu Rwanda. Ni bimwe bavuga ngo umwasi wawe aca umukunzi. Nivyo bariko baragira ndahandi navuga ngo abanyarwanda ntibabizi. Barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda barabizi. Umushikiragaji kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene bimeze yaranyagirije neza ko cesha kugira ihonyabwoko y'abanyamurenge yuko nagirisheje inama bahutu mugabanyamurenge nabo twirigwana tuvugana mugaranyambika iryo baragusa kugira ngo amakungu abone Burundi nabi. Bavuze rero ko Burundi barafasha FDL no kugira ngo bambike ibaro Burundi. Nico gituma je namugabishije umunsi bazoduteye no Rwanda ruduteye abarundi dushaka kwemera gufa kugira abanyekongo bicwa twe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanyi. Niyo abayakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Uru Rwanda mureba aho rwavuye twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike. Ukuva kwizima kwa guverinoma ya Kongo Kinshasa ikemera ibiganiro n'umutwe wa M23 mu mboni z'abasesenguzi ba politike basanga nta yandi mahitamo yarasigaye kuri leta ya Kongo ndetse n'abafatanya bikorwa bayo nkuko umusesenguzi w'ibibera muri Kongo Tite Gatabazi abivuga. Turemera ko basi aho bigeze twapfa kuganira nabo ariko nta bushake burimo baraseta ibirenge sana. Ministre Kayikwamba ngo aho tugeze tushingiye kukuri kw'ibintu ubu twemeye kuganira. Baraganira iki? Uko kwemera nta mabura kindi
abasirikare nta kigenda, diplomasi yananiwe, politique intérieure, abapadiri bari kuvuga ati nimutaganira twe tuzashiraho ibiganiro byacu. Kujya Doha, Qatar, ntabwo yagiyeyo kubera ko abyishimiye, yagiyeyo kubera ko nta gisirikare asigaranye cyose. FRDC ubu ntituzi aho bari, Bazarendo basigaye barinjiye no muri M23, Barundi barihe abamurwaniraga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner yatangaje ko iki gihugu kiteguye kugirana ibiganiro bitaziguye na M23 ngo bikazakurikirwa no guhagarika imirwano. Ubushake bw'ibiganiro by'amahoro nk'ibi hagati y'impande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu byo abasesenguzi barimo Dr Eric Ndushabandi bari biteze nyuma y'ibiganiro byabereye i Doha muri Qatar bigahuza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Icyambere Kinshasa iri bwemere koko kujya guhura na FM23 nicyo cyambere buryo kibanza kibuze kugaragaza ko noneho ibya Qatar byatanze umusaruro. U Rwanda narwo rwatangaje ko rushyigikiye inzira z'amahoro zashyizweho n'imiryango yo mu karere hagamijwe gukemura iki kibazo. Mu itangazo ryo kuri iki cyumweru ruragira ruti: U Rwanda rwishimiye itangazo rya 2023 ryerekeye kuvana ingabo zayo mu gace ka Warikare mu rwego rwo gushyigikira gahunda y'ibiganiro byo kugarura amahoro. Rwishimiye kandi itangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rivuga ko ibikorwa byose by'ibitero byakorwaga na FARDC na Bazarendo bihagaritswe. U Rwanda rwiyemeje gukorana n'impande zose kugira ngo imyanzuro yafashwe yubahirizwe, by'umwihariko mu rwego rwo kubahiriza amasezerano nk'uko biteganywa n'inama y'abakuru b'ibihugu bya East African Community na SADC, hamwe n'izindi gahunda zigamije gukemura ibibazo binyuze mu nzira irambye ya politiki n'umutekano mu karere. Narindi kuvuga nti ndashimira ndanashyigikira abaperezida bose ba region ya East African Community cyangwa se agace ka East African Community ntibaryama amanywa n'ijoro kugira ngo natwe abakongomani tubone amahoro kandi abe ay'abantu bose, abe areba abantu bose, abantu bose babe